Во сабота во 21 часот пред новогодишен концерт ќе имаат Милица Тодороvić и Адил. Ексклузивно ви го представуваме краткото интервју со Адил само за ексклузив МК. Здраво, Адир. Повтор пат сте пред македонската публика на голем концерт во Борис Трајковски. Што да очекува македонската публика од вас? Pre svega veliki pozdrav vama. Treba da očekuje promociju novih pesama i novog albuma. Ja sam pre 10 dana objavio moj 4. album u izdanju City Recordsa. Album još uvek nije u prodaji, tako da ovo je stvarno velika premijera i ekskluziva. Kao što rekoh, oko nove godine bit će album u prodaji. Na prvom mestu mi je promocija novih pesama. Otpevaću moje velike hitove, sigurno i Laku noć, i Ne mogu bez tebe, ja ljubim posjećanje i Sinovi tuge. Biće tu puno lepih pesama. I ono što je drugačije, to je da ovo nije koncept solističkog koncerta, jer sa mnom će biti moja draga kolegica Milica. Ja i Milica planiramo da napravimo jednu veliku prednovogodišnju žurku, gde ću ja pevati i svoje, a i tuđe pesme. Tako da, eto, spremite se, kogod je slobodan i raspoložen za dobar provod, pozivam vas na najbolju žurku. Значи, уште 2 дена до големиот спектакл. Кажавте дека имате соработка со Милица. Отприлика колку песни ќе испеете на концертот? Ja ću sigurno pevati 2,5 sata, 3, zavisi koliko bude bila publika raspoložena i koliko oni žele, a siguran sam da će i ona toliko. Tako da, zaista ovo nije običan neki nastup. Кој е тој хит што вас ве прослави на балканската сцена? Една песна ваша, што мислите вие која е таа? Дали е Лаку ноќ, може би? Da, Laku noć, definitivno Laku noć. 2012. godine kad sam pobedio na festivalu, na Grand festivalu, zaista u mjesec dana mi se promenio život u smislu, poslovnom smislu, gde je to onako bila neka kruna mog uspeha do tada i gde, moram da priznam, ja sam u Makedoniji prvi veliki nastup imao tek posle pobede na Grand festivalu. Tako da to je pesma koja je obeležila moju karijeru, ali ništa manje nije važna, ni pesma Ne mogu bez tebe ja. Pesma, recimo, Ljubi me po sećanju, isto jako se traži. Imam, naravno, sreću da je mnogo lepih nekih mojih balada prošlo, ali ona koja se izdvaja i u krajnjem slučaju i po pregledima na YouTube-u, jer ta pesma na 2 klipa ima oko 20 miliona pregleda, to je stvarno impozantan broj. Имавте соработка со Марија Шерифовиќ. Дали сакате или дали ќе направите уште еден дует со некоја нова личност? Što se tiče dueta, za ovu godinu sam završio. Sa Marijom sam snimio duet, Ne spominje ljubav, prelepu čarobnu pesmu. Pre toga sam imao jedan veliki hit i uspešan duet sa Allegro bandom, sa pesmom Život bez tebe ne živim. За крај да ни кажете каде ќе бидете за нова година? Za novu godinu Marija Šerifović i ja smo u Beču zajedno. Pevamo u hotelu Piramida. Još unazad godine brojim, još si tu u grudima mojim.